لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مصمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إلى الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Saliha bir kadın, saliha bir hanımefendiydi. Merhum babası yıllarca memleketimize hizmet eyledi. Zeynalabdin Efendi. Allah rahmet eylesin. Onun kardeşi İbrahim hocamız yıllarca yine din hizmetinde bulundu. Allah rahmet eylesin. Amcamız Seyyid Abcelli amcamız da yıllarca bu memlekete yine hizmet etti. Gerek din hizmetlerinde olsun, gerek toplumun meselelerini çözmede olsun büyük hizmetler, yararlı işler yaptı. Ve yine bu annemizin inşallah kıyamete kadar amel defteri açık olacak. Amel defterine sevabı yazılacak. Ki bunlardan çocukları gerçekten salih insanlar, alim insanlar, Faysal hocamız olsun, diğer kardeşleri olsun, diğer efendim Faysal hocamızın kız kardeşleri olsun, hepsi de saliha, salih, memlekete, millete, dini mübini İslam'a hizmet eden fertler, insanlar. Bundan dolayı biz şunu kabri başında kendisine söylüyoruz. Cenab-ı Allah mekanı cennet eylesin. Çok yararlı hizmetlerde bulundun. Saliha bir hanımdın. Evlatların da dini mübini İslam'a hizmet ediyor. Cenab-ı Allah ecdadının hürmetine, Resul-i Kibriya hürmetine, ulema sülehanın hürmetine, meşayihlerimizin hürmetine sizi de bizi de affı mağfiret eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillah.